Reka rero tubasuhuze mwese mukomeje kudukurikira kuri Newslab TV turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo mu mpande zitandukanye z'isi. Turizera ko rero mukomeje kunogerwa n'ibihe mugenda mugira. Iyi rero ni Newslab TV, we tukibana kora subscribe tujye tubasha kwibanira. Reka tuze rero n'amakuru tugiye kubagezaho. Waruzi ko Tshisekedi noneho ubu ngubu amanukanye abacanshuro b'Abanyayisiraheli bambaye bafunze inkweto inifomo bameze neza, baje guhangana na mama 23 ngo biyemeje yuko bagomba kuyitsinzura yaba hasi yaba mu kirere yaba mu mazi. Abangaba baje bambaye bameze neza cyane, baje ngo kuyitsinzura bakayikura mu bice byose yafashe, yaba muri Uvira yaba muri Bukavu yaba muri Goma. Abangaba noneho ntago mama 23 iri buze kubakira. Turaza kureba rero kandi nandi makuru atandukanye. Waruzi ko ibintu umugabo mu majyepfo y'u Rwanda koze nagahoma munwa agize gutya asuzugura leta zunze ubumwe za Amerika. Bigenze bite? Ibiri mu mubayeho nabyo ari buze kwifatisha yombi. Nibyo turi buze rero kugarukaho, turagaruka no kuyandi makuru arimo kugenda avugwaho, ariko ingingo nyamukuru niyo ngiyo ni y'Abanyayisiraheli noneho bageze muri Kongo. Bari hehe? Turashe tuhagarukeho amakuru yose turayabaha kuko turayafite indani kutoka ndani hariya Baraka. Ejo bundi nibwo twarimo tuganira namwe bakunzi bacu tubabwira uburyo Tshisekedi azanye ababirigi baba instructor 412. Abangaba bakaba baje gutraininga FARDC, gutraininga FDLR, gutraininga Wazarendo, gutraininga Barundi ndetse n'abacanshuro kugira ngo barebe uburyo ngo bakubitamo 23 bakayikura muri Uvira bagakomereza muri Bukavu bakagenda bakanikura muri Goma igasubira mu Kirunga aho yaturutse. Ni inkuru rero nayo itarakiriwe neza ku ruhande rwa mama 23, ariko batangaza ko nabo ngo biteguye kandi bagiye guhangana nabo bacanshuro bakomeje kugenda baza. Ubu noneho ikigezweho ntabwo ari cy'Abarundi barimo kugenda barundwa muri Karemi, ntabwo ari cy'Abanyatanzania bamaze kuzura mu kiyaga cya Tanganyika, ahubwo ni inkuru y'Abanyayisiraheli baje. Ikibazanye n'abacanshuro bashya rero Perezida Tshisekedi azanye ubu ngubu bamaze kugera muri Baraka. Muri Baraka niho Abanyayisiraheli baherereye. Ni itsinda rito ry'abatekinisiye babifitemo ubumenyi bukomeye ndetse buhanitse, b'inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi ndetse ngo ni n'abahanga mu bijyanye n'intambara. Abangaba bakomoka mu gihugu cya Isiraheli. Ni itsinda rito, mubare turawuzi no turawababwira. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo bagize gutya basesekana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubu ngubu bakambitse hariya Baraka. Aba bacanshuro kuri ubu bari bacumbikiwe ahitwa Baraka, by'umwihariko muri hoteli yitwa Rusambya. Abantu bazi Baraka iyi hoteli barayizi, iri mu gace ka Mwatembo. Iyo hoteli ni ya Musabya Abwe Freddy, uyu yahoze ari depite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niwe mushoramari nyiri hoteli yitwa Rusambya. Iyi hoteli rero aba bacanshuro ni 19, aba Banyayisiraheli ni 19, bahembwa amafaranga menshi cyane na Tshisekedi. Bageze rero Baraka bajyanyweyo n'indege ya kajugujugu y'ingabo za gisirikare za FARDC. Amakuru yose abari hano ku meza turayafite. Iyo ndege ya gisirikare ya kajugujugu ya FARDC niyo yabafashe irabajyana ibageza hariya muri Baraka. Urebye rero aya bacanshuro baje bakurikira ababirigi 412 nabo bahageze mu cyumweru gishize baje gutoza. Abo Banyayisiraheli rero bivugwa ko ikintu gihari ngo bashobora kuba baje nabo gukoresha imyitozo ndetse ariko ngo bakanigisha amayeri y'intambara coalition, ariko noneho ngo bakaba ari n'abahanga cyane n'abanjeniyeri cyane ku buryo ngo bazagira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara byanze bikunze. Ni intambara ngo intego ihari ni ukugenda bakigarurira imijyi yose yo mu burasirazuba bwa Kongo mama 23 yafashe, bakagera Goma bakongera Kongo igasubirana igihugu cyose. Ibi bintu rero bikomeje gukorwa birasanga izindi mbaraga Kongo iri gukoresha mu kuzana abasirikare b'ibihugu bitandukanye. Kugeza ubu ngubu Tanzania yamaze kwemera kuzana abasirikare 12,000 byose
ndetse bamwe bamaze kugera mu kiyaga cya Tanganyika nibo bari kukigenzura, kuko ngo babonye ko ngo kuba M23 yagenzura Tanganyika biri buze kugira n'ingaruka ku mutekano wa Tanzania. Biyemeza yuko ubwabo kuba aribo baza bakifatira iya mbere bakagenzura icyo kiyaga cya Tanganyika. Hari abarundi bakomeje kurundwa mu bice bitandukanye. Turaje turebe n'andi makuru ajyanye n'aba bacancuro kuko arahari ni menshi twayatohoje yose. Kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi ejo kuwa mbere cyagize gutya cyohereza andi mato abiri yuzuye abasirikare mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amato abiri mu masaha y'igitondo nibwo ayo mato yageze ku cyambu cya Karemi aturitse Bujumbura. Kuva mu mpera z'ukwezi gushize Burundi bwongeye kohereza ingabo zabwo muri Kongo nyuma y'uko bwari bwacyuye igice kinini cyazo nyuma bitewe n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umwe mu basirikare avuga ko ngo igikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri Kongo cyabanjirijwe n'ikiciro cyo gusubiza Wazalendo na FARDC mu gihugu cyazo. Burundi ngo bukabukomeje kugenda bushyira imbaraga mu kohereza abasirikare hariya mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barebe mu gihugu cya Kongo kugira ngo barebe uburyo bafatanya, bamara gufatanya bakongera kwigarurira uriya mujyi wa Uvira ufite ikintu uvuze ku gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero ava kuri aba bacancuro nayahe cyane bivuze kuko ba Tshisekedi ari kuzana abacancuro n'ingaruka bifite ku ntambara. Ntabwo ari abangaba bonyine, Eric Prince nawe yamwemereye abacancuro cyane cyane barimo kurwana muri Sudani nyuma y'uko ngo ibyo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zashakaga muri Sudani zamaze gusa naho zibibona. Ubintumbero none ahandi isigaye niyo kuba aba bacancuro bayifashaga muri Sudani bakimukira mu gihugu cya Kongo. Ikiraka cyabo Kongo yamaze kunegosiya yuko ikiraka cyo muri Sudani kizarangira bahita berekeza muri Kongo. Ariko izo mbaraga zose zo kugira ngo abacancuro n'abandi nabo baboneke zakozwe zakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zahuje Tshisekedi na Eric Prince baganira uburyo abo bacancuro bahita bimukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ayo ibintu birimo kwerekeza ntabwo ari heza. Na M23 yamaze gutangaza yuko yiteguye intambara ikomeye cyane kandi ngo badadiye biteguye. Buri wese arabona yuko intambara ishobora kuba igiye guhindura isura. Bivuze iki rero ko Tshisekedi arimo kuzana abacancuro ndetse ingaruka binafite ku ntambara. Ibi ngibi Kongo kuba irimo kuzana abacancuro abangaba b'Abanya-Israel bashya baje ndetse n'abandi ba Eric Prince bazaza wa Blackwater ndetse n'abandi bacancuro bose barimo kugenda baza muri Kongo. Ikintu cya mbere birimo kugaragaza nuko ari ikimenyetso cy'intege nke z'ingabo z'igihugu cya Kongo. Iyo ubutegetsi ubundi butangiye kugira gutya bukifashisha abacancuro b'abanyamahanga, akenshi biba byerekana ko ingabo z'igihugu zidahagije mu bumenyi buhanitse mu by'intambara. Ni ukuvuga ngo muri tekinoloji, muri intelligence, muri drone no muri engineering militaire. Bivuga ngo Abanya-Israel baje muri iki cyiciro cya tekinoloji ndetse n'iyi bita engineering militaire. Bivuga ngo byagaragaye ko ingabo za Kongo ariho zifite ikibazo cyane. Ikindi bigarimo kugaragaza biragaragaza ko ari icyuho mu buyobozi, mu myitozo n'imbaraga za FARDC ku rugamba. Ngo ikimenyetso kibyerekana, urabona uburyo abasirikare bakomeye cyangwa bakuru bose b'abagenerali n'abandi bo mu nzego zo hejuru bakomeje kugenda bafatwa bagafungwa. Biriya birerekana yuko Tshisekedi ngo nta kizeye igisirikare cye. Ndetse kandi ngo bundi yaravuze ngo ni armée de clochard, nyine ingabo nyine za mayibobo. Bivuga ngo ntabwo bariya gusa nugaragaza ngo ngajya ku butegetsi ngo asanze ngo FARDC ngari armée de clochard. Biriya cyari ikimenyetso cyo kwerekana ko ingabo zari zihari ku bwa Kabila zari za mayibobo nta kintu kirimo. Ariho hanahera akagira gutyo uyu munsi abari abagenerali, abari abayobozi bakuru ku bwa Kabila bose uyu munsi bari muri gereza. Nk'ubu amakuru agezweho nuko Chiwewe, General Chiwewe ubu ngubu yamaze koherezwa muki, yamaze koherezwa muri gereza ya Ndoro. Yamaze koherezwa muri gereza ya Ndoro, aho asanze abandi bagenerali nabo boherejweyo mu minsi mikeya ishize. Wareba noneho ugasanga si we wenyine, hari na General de Brigade John Kabila
wahoze mu by'ukuri akorana na Kabila cyane, ari officier d'ordonnance wa Kabila. Uyu nguyu nawe yamaze koherezwa muri Ndoro, yitwa John Kabila, akaba asanzeyo Christian Chiwewe Songesha nawe woherejwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. Bivuga rero ngo Tshisekedi ntago abasirikare abamereye neza. Bikaba binerekana ko muri ho komandoma ya gisirikare harimo ikibazo, harimo icyo mu buyobozi, mu myitozo no mu mbaraga za gisirikare. Bikimenyetso cya mbere kibigaragaza nuko arimo afunga abajenerali cyangwa bari abayobozi b'amadiviziyo y'ingabo mu bice bitandukanye, akaba ari mazana abacanshuro kugira ngo baze kubasimbura. Ikintu cyo kuzana abacanshuro ngo kigamije gusimbura abangaba. Ariko ku rundi ruhande hari ubuhamya bwatanzwe n'umusirikare wa Afurika y'Epfo wabaye hariya munuza, wabaye muri Sake abanigoma ubwo 23 yafataga ibyo bice. Yavuze ati twabonye FARDC bagira gutya bakumva 23 irashe, bagahita bava mu birindiro byabo bagahunga, bagata amasasu, bagata inifomo, bagata inkweto, byose bakabita n'imbunda bakazita. Bati ikindi twabonye FARDC irimo ikintu cyitwa ubugambanyi bukomeye, bagambanirana bakagambana, kindi bagafata ibikoresho bakabigurisha 23. Ese kuzana umucanshuro uri buze kwinjira muri icyo gisirikare, we harabari ari buze gukora iki? Ikindi kintu cyagaragaye nuko abacanshuro ngo bahembwaga amafaranga menshi mu gihe abasirikare imbere mu gihugu bahembwa urusenda. Ibyo bintu ngo byagize ingaruka hariya muri Goma na za Sake, kuko ngo abasirikare imbere mu gihugu baravugaga ngo nimujye ku rugamba nimwebwe muhembwa menshi. Bo nibashaka kuba bajya ku rugamba, kubera ko bo bafataga abacanshuro nk'abantu batari kumwe ku rugamba, ahubwo babatoni ba Perezida Tshisekedi. Ibyo ngibyo rero byaje kugira ingaruka ku rugamba rwagejeje kuyifatwa rya Goma. Abacanshuro nabo urumva kubagirira icyizere biri buze kugorana. Ibi kandi byo kuzana abacanshuro birimo gusobanura ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butagifitiye icyizere ubushobozi bw'ingabo zabwo zonyine. Ibi ngibi byaragaragaye kandi bikomeje kugenda binaboneka, kuko niba abantu bafashe Goma bakagufatana Bukavu bakagufatana Uvira mu masegonda, bigaragaza ko nta gisirikare ufite. Niyo mpamvu rero Tshisekedi imbaraga ze zose, ubushobozi bwe bwose n'ubushake bwe bwose yaturunye page ubu ngubu yabyerekeje ku bacanshuro. Nibo yitezeho umuti, nibo yizeye yuko bagiye kumurokora bakamufasha kwigarurira ibice byose yatakaje. Bikanahura n'umugambi we wo kuvuga ngo iyi ntambara bayidushoje mu buryo bw'amasasu, tugomba natwe kuzayisoza mu buryo bw'amasasu. Niko Tshisekedi yivugiye. Birerekana rero yuko ibijyanye na diplomasi bishobora kuba irimo bigenda bicika intege, ahubwo Tshisekedi akomeje kudadira ikintu cy'igisirikare. Ikindi byerekana ibi ngibi bishobora kugira ingaruka nanone rero, bishobora kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga, kuko kuzana abacanshuro b'abanyamahanga cyane cyane noneho bakomoka mu gihugu gifite ubuhanga buhanditse mu by'umutekano nka Israeli, bishobora kugira gutya bigakaza umwuka wa diplomasi hagati ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere, bigatuma intambara ifatwa nk'ifite uruhare rw'abanyamahanga, bityo igahinduka ikibazo mpuzamahanga kurushaho. Bikaba byanatuma Kongo ishinjwa guhonyora amahame mpuzamahanga abuze ikoreshwa ry'abacanshuro. Ubu ngubu gusa ariko ikintu gihari nk'aba bacanshuro ko baba baje, nk'aba abanya-Israeli baba baje muri bufatanye bwa leta ya Kongo ndetse na Israeli, ku buryo baza bitwa ngo ni expert, ngo ni abahanga, ngo ni impuguke, ngo ni inzobere, ngo zije gufasha igihugu mu bijyanye yenda n'imyitozo ya gisirikare. Ibyo ngibyo ibihugu bijyaye bikorana bikagira na partnership, bakavuga bati igihugu kigiye gutoza yenda ni igihugu runaka ni Kongo, ikavuga iti twe tugiranye partnership n'Uburusiya, abasirikare b'Uburusiya badufashe gutoza igisirikare cyacu no kucyongerera ubushobozi. Ibyo ngibyo nabyo bashobora kuza bitwa gutyo ari aba instructor. Bishobora kugira kandi n'ingaruka no ku rugamba ubwarwo. Abacanshuro bashobora kongera ubumenyi n'ubuhanga mu by'intambara cyane, bijyanye na planning y'intambara, gukoresha ariya madrone, gukoresha communication no gukoresha engineering. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye cyane biba binakenewe mu rwego rw'intambara. Ari nayo mpamvu aba basirikare cyangwa aba bacanshuro ba Israeli baje ari abahanga mu bintu bijyanye na engineering, ndetse bakaba ari n'abahanga mu bijyanye no guplaninga intambara. Baje ngo gufasha Kongo. Nukuvuga ngo umuntu wese wumva wiyaminiya ushaka ikiraka, Kongo irimo irakimuha,
kugira ngo ayifashe kongera gutsindamo 23. Ni ukuvuga ngo kandi aba bacancuro bashobora gufasha mu gushushanya no gutegura ibikorwa bya gisirikare ku buryo 23 ishobora kwisanga noneho irimo ihangana n'abasirikare bafite ubumenyi, bafite ububasha, bafite n'ubuhanga bukomeye kurenza ubwo batekerezaga. Gusa nanone urebye mu gihe kirekire, mu gihe kirambye, ntabwo abacancuro bashobora kukuzanira igisubizo kirambye, kuko ntabwo umucancuro aba ari umuntu ufitanye isano n'igihugu cyawe cyangwa abaturage bawe. Ikindi nanone bashobora kubyutsa umwiryane n'uburakari mu ngabo z'igihugu, zo zikabona ko zahejwe. Ibyo umusirikare w'umunyafurika y'Epfo yavugaga ati harimo akantu k'agasigane hagati y'abacancuro n'ingabo za FARDC, ubwo twebwe twabonaga ko barimo basigana babwira abacancuro ngo nimugende mujye kurwana ari mwebwe muhembwa amafaranga menshi. Ati ibyo ngibyo byarumvikanye, ugasanga noneho ufite igisirikare kidakunda igihugu, ahubwo kirimo kureba yuko hari abandi washyize ku ibere. Ati ibyo ngibyo nabyo ni bibi cyane, bishobora guteza uburakari n'umwiryane mu ngabo z'igihugu, zo zikabona ko zahejwe. Ariko iyo abacancuro batsinzwe cyangwa se urugamba rubananiye, nka kuri barabigeze kuza bagatsindwa, Mr Quickly akabohereza iwabo, byasize icyuho mu gisirikare cyangwa byasize icyuho mu rugamba. Kugeza n'uyu munsi Kongo iracyagifiringa yuko icyo cyuho gihari. Ku baturage b'Abanyekongo rero bashobora kubona ko ubutegetsi burinda ubutegetsi bwabwo aho kurinda igihugu. Barimo baratanga amafaranga menshi kugira ngo ba maintaining cyangwa se ba securing ubutegetsi bwabo kuruta uko barinda igihugu, kandi bigashobora no gutuma ubuyobozi buriho butakarizwa icyizere, ahubwo bakanarebwa ngo ntabwo ari intambara, ati ahubwo hari ikibazo cy'iki cyo kuba hari ubukode kurusha. Ati igihugu cyacu kirimo gukodesha abantu kuruta uko gitoza igisirikare cyangwa cyubaka igisirikare. Kurandi rwa 23 bishobora gutuma 23 bikoresha nk'intwaro ya politike ndetse n'itangazamakuru, bakavuga ko leta iri gukoresha abacancuro cyangwa abanyamahanga mu ntambara, bikongera imbaraga mu guhuza abayirwanya. Bikavuga niba ari ba Kabila bayirwanya, niba ari nabandi bakavuga ati ariko leta iri gukoresha abacancuro, reka tujoininge 23 dufatanye kurwanya koko iriya leta. Ikintu gihari rero kuzana abacancuro ni igisubizo cy'igihe gito, ariko none gishobora kongera ubushobozi ku rugamba mu kanya gato, ariko kikagira ingaruka mbi ku bwigenge bw'igihugu, ku kibazo cya diplomasi biragoye kuzabisobanura, ndetse n'ingaruka ndende ku mutekano n'icyizere cy'abaturage bari bafitiye abaturage barafitiye leta. Kuko urebye no mu mateka y'intambara zo muri Afurika, abacancuro ntabwo bigeze bazana amahoro arambye, ahubwo akenshi bagiye basiga intambara irushijeho gukara, n'igihugu kikarushaho kugwa mu bibazo by'umutekano muke ndetse n'ubukene bukururwa no kuzana aba bacancuro. Reka turebe noneho turebe uyu mugabo yitwa Ndayishimiye Evaristo. Uyu nguyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu yongeye kumvikana avuga ati u Rwanda rushyigikira abanyabyaha b'Abarundi bashaka gutera Burundi mu gihe u Rwanda ruzaba rumaze gufata Kongo. Ati byanze bikunze bahita babashyigikira. Ati rero aya ni amagambo rero umuperezida yavuze, yongera kwibasira u Rwanda rushinja umugambi rumaze imyaka myinshi rugaragaza ko rutigeze rurota kandi rudashobora no kurota, umugambi ngo gufasha cyangwa gushyigikira abashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Bakavuga rero yuko aya magambo ya Ndayishimiye urebye buri igihaziye aje nyuma yandi nkayo amaze igihe kinini avugwa ko u Rwanda ruri mu mugambi mubisha wo kugira nabi igihugu cye, mu gihe ibimenyetso bigaragaza ibitandukanye. Magingo y'u Burundi bufite abasirikare barenga 10,000 muri Kivu y'Amajyepfo mu ntambara ya Kongo ihanganyemo nyine na 23. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Burundi ari bwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse ko byanarenze kuba mu mvugo bikanatangira kugeragezwa. Ngo ye n'amageragezwa yakoze Burundi bushaka gutera u Rwanda. Atabarundi nibo bohereje abasirikare kurwanira ingabo za Kongo, kurwanya 23, binajyanye no kurwanya u Rwanda, ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. Ibyuko rero u Rwanda rushaka gutera u Burundi nanone byongeye kugarukaho na Ndayishimiye mu mashusho mato y'integuza y'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Haliana Velas Victoria, umwe mu bazwiho kuba ari umuzindaro w'ubutegetsi bwa Kongo n'abambari babwo.
uyu munyamakuru niwe wajije Trump muri White House ibibazo bishinja u Rwanda gutera Kongo n'ibindi biri mu mujyo w'imvugo Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye bamaze igihe kinini bavuga ku Rwanda. Uyu munyamakuru aherutse i Burundi aho yagiranye ikiganiro na Ndayishimiye ni nyuma y'urugendo yaragira i Kinshasa nabwo muri uwo mujyo. Ikiganiro bagiranye n'ikiratambuka cyose ariko amashusho y'intego zumvikanamo imvugo zimaze igihe zishyirwa imbere n'ubutegetsi bwa Kongo, aho Hariana Velas Victoria yumvikana abwira Ndayishimiye ko u Rwanda rwateguye ibitero byo gufata Uvira, ibintu ubuyobozi bwarwo bwamaganiye kure bukavuga ko ari ikibazo cya Uvira nta hantu na hamwe ruhuriye nacyo. Ndayishimiye ati ibitero byatangiye iminsi ibiri imbere y'isinywa ry'amasezerano ko byose ari u Rwanda rwari rubiri inyuma. Imvugo nk'iyi rero iherutse kwamaganwa na Perezida Kagame avuga yuko atari ibintu bikwiye cyangwa bikwiye kuvugwa n'umuyobozi nkuriya wo ku rwego rwa Ndayishimiye, ndetse anavuga n'uburyo bavuganye byose bikaba rero bikomeje. Aho nanone Perezida Ndayishimiye yagize gutya muri iki kiganiro yibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho avuga ko ikwiriye kubazwa impamvu amasezerano adashyirwa mu bikorwa. Ati uyu munsi umuryango mpuzamahanga uramutse ubajije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki mwananiwe kumvisha impande zirebwa gushyira mu bikorwa ibyo zisabwa, ati Amerika yo yasubiza iki? Aya magambo nayo asa no kwirengagiza uruhare rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu kubahiriza ibisabwa, kuko byakunze kugaragara ko arizo mpande zarenze ku mirongo migari y'amasezerano y'amahoro. Ubwo rero Perezida Ndayishimiye ibintu azasobanura bijyanye no kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zigomba kubazwa uruhare rwo kuba ntacyo zikora ngo rubwire ibihugu byombi ngo kuki mutubahiriza amasezerano. Ibi bintu nabyo ashobora kuba yazabibazwa cyangwa se akaba yabisobanura. Reka rero tubashimire mwese twari tubanye, twongere guhura mu kanya.